Ikinga abahlangabezana nayo nomntwana kagogo la okungu uJuly. Ngale angiyazi ngoba namthengi izindlu bathi kunyeza lapho inkosini yabona. Ya ugogo yena bengingakabo kumbona ukuthi mhlawumbe ngikaza ngibheka nakamina. Bengingayazi. Ya bayalila nje ukuthi abahlalisani kuhle noJuly. uJuly batsho uthatha inkukhu zabo wenza okhunye ongekho right, bayathuka nabazwani, so bafuna abaphumele ngoba bathune stand lapha ayazakhela amasenke unawo. So sithi case check nina ngakini nithini ngesehlakalo sinjengalezi, nithi aphume or nithini? Manje angithanda ukukhuluma kakhulu yazi. Ngoba anginalwazi khona ukulanyana kukhona yabona. Naye lokho ongibuza ngayo umamkhulu wami yabona. Ngekha kuma ulamana nomama. Isilo sona khona nesindaba zakhona asizazi. Ukuthi kanti kwenzeka la ngeke ningayazi nakusa. Ya manje sengibona amathamera wathi nami ngibonile ifoni ukuthi kani zokuya ngizobacheka. Ukuthi kwenzeka la. Yeah. Oh okay, iya ngoba ikinga le vele umkhulu nokho bathvela ngeke bakhululeke akhona la iduze ngoba bathi balilela impilo zabo. Ukuphi nje khanda uJuly? Bathi yakama. Oh iya ngoba bathi akakhona ukuzithoba kibo and then begodi nje into enkulu ebangwako kubangwa nokuthi inkukhu zangapha batsho yena ngezakhe inkukhu zangapha. Nami ngibukela ihlelo lona leli hlelo lenu ngibone lapho engibengazi. Mayinithi ningafuna ngoba simnikeze 21 working days ningakhona ukuthi mhlambe nize la ekhaya nibize nabanye ngoba sithole nje ukuthi nabo malume bakhona ngani nikhona ke sizokukhona ukubonisana ngendaba le. Ya singalenza ihlelo lokuthi mhlambe sibonelane sizane sizokubonisana ngayindaba le. Okay. Ya ingaba indaba zanini ngoba vele thina sesijame emagameni wethu 21 working days ukuthi umkhulu ayozihlomela umkhukhu lapha estandard singeze sisomhelebha ukuthi umkhukhu ujame ngoba uthi ugogo la kavorti ngale wathengwa. Nami nje ngibhekile ngami ngekhaya ukuthi ngifike ngifanise komhlanganiso ukuthi kwenzakalani. Okay. Ngicabanga ukuthi kusasa ngabuya kini. Ngiyathokoza. Ngubani umunye kosimfoneni? Adam Chaise mara ngikhola Waseve nguAdam. igama lakhe Adam Chaise. Waseve ngubani Chaise? Ngazofa save nje mina ngabe sifonelana njenganje sifonelana. Mbani? Adam Chaise. La ukuthi mchiwa. Yawa. Okay, ay aswathola ama phone number. Uthize nguAdam nobani? Adam njalo. Aswabona nawo Adam. Uza kubuya kithi asithinga asazise bonyana bafuna ukuthi ihlangane mhlawumbe banga organize ukuthi ihlangane ngomgcibelo so that ukuthi kuzokhona ukuthatha isinqumo thina sisajame phezulu kwamagama waka 21 days bona nabafika kubaza kuthi ukuthi no bamfunele indawo bazamhelebha ukuthi anganihlukumeza ngisho kuthi ukuthi angithi uyabereka ubani Thembi yeah seBC uAdam akutholakala uAdam umfowenu Adam lona uzilile ukujele ufika kujela mfana singaya kuya ngitho thina siza kuya kuye siyomkhulumisa. Akhe angitsho gogo nawe angeke wathatha isinqumo uwedwa ngikheni ngoba wena umlisile ngapha hlala mara nasele uthatha isinqumo uwedwa khona ngale bakhona bafowenu kuba wrong nase kunjalo. mfowethu akavuki lapha. Iye ngitsho khona sitsho na uthatha umama wabo wathi uzokwenza la ukuthi sekusekhabo nabo nabafuna ukuphahla bayakuphi ibaphashe emathuni abaphahli la uphahla ngulo bandazana lokhuluma naye lo
ngitsho loya khani nakafuna ukuphahla ke izila emzini kamama wakhe nobaba ngigeda khe nobaba ngifunduse baba sizwene safuna samfudusa kubaba into kanje yena nje nakathi ukwenza umbereko omphahla uyenze laphi yena wenzela kwakhapha nemathunini phela lapha awu akusekho ikhetho omkhulu wakhe nje akusekho ubani yena Adam kusekhabo la yekusekhabo ngimthethe umalo wakhe sonaye ngamthatha sazwana ukuthi ngomba ngamsuruha kanamphekeli yakonene selakhulile sezwana ke bwangelebha safuza singaza hloma ngapha ke awangizwile mkhulu siceda ngomnjalo ke ngitsho ya i21 working days ngiyoke asabelindele uAugust lo yakeke nangabe wena bofuna ukuthi simncinze before sikhamba yebo ngikuthini phela ngakhulu ngarazi phela sinze simncinze yisho manje kumbanje nganje nasingamncinzi kwangaboyi kalanje nganje yeah usabhuma phambi kwenu yeah yabona ukuthi sophayikho ayikho yabona bambekele ngapha eqadi omncinze phela laba ngalibe eqadi abamncinzi ngifuna njalo usho yebo okay izwile bathi simncinze thina sokwenza umbereko esiphiwe wona ukuthi simncinze sayimncinza baba yini siyathokoza